clear tu te zong chi bai vek ole voin November ni som ni pakhat sang ni som ni pali ni lai tho tan nia chanchin langsar zolte Hakha Khawpui Burma Sipai in Sipai le ralthuam te an da Belh Mipui Sipai hawin Khawpui somret pariat lai an la fel to Thali chhung Burma Sipai thlawhna in boman thlak avangin civil mi zanga somli pathum an thi to tin Chi Kaing Khua chu Burma Sipai thlawhna in boman thlaka civil mi pali an thi nga Phe Khawpui Burma Sipai in beih an tawk Sipai pakwa an thi CDF-KKG Battalion 1 Chuan Basic Military Training Closing Ceremony nai atop thleng mi langwai thlak sak theu turin kan soma cheu Hakha Khawpui Burma Sipai ten thlawhna mangin Sipai le ralthuam te an in da bel zel Chin State Hakha Khawpui Burma Sipai te chu tun hnai ni rai lote chungin thlawhna mangin Sipai le ralthuam an in da bel thu munram thunai tu te hnen atangin hriat ani munram thunai tu te soidan chuan nikhata thlawhna voili mangin nithum chung Sipai le ralthuam te an in da bel thu an soi ani Hakha Khawpui Burma Sipai Camp Battalion 266 November ni som pasari atangin November ni som pakwa thleng Mi-17 helicopter mangin ralthuam enge mazar an da bel thu hriat ani tuna chuan Hakha Khawpui hian kar khat vel in dona engma ala om lawa Burma Sipai ho chuan patrolling le ven himna khau tak an nei mek thu hriat ani October tha khan than tlanga Burma Sipai le Mipui Sipai in kara in dona na sa taka chua lai pon Hakha Burma Sipai te chuan ralthuam lian le bom chi rang mangin than tlanga Burma Sipai te chu an pui thin ani chutiang bokin nakina in dona achua huna olsam taka an pui le theina turin Sipai le ralthuam an da bel ani tin hunram thunai tu lam chuan an soi Hakha Khawpui July ni som pahni atangin November ni som pahni thleng Burma Sipai le Mipui Sipai in dona hian Burma Sipai somnga thi in silai somnga chuang an lak sak thei thu CDF Hakha chuan November ni som pahni khan thu chua an siam Mipui Sipai lama thi le hliam tuar om le om lawero thu chua an siam lo awangin engma hriat alani lo Mipui Sipai hawin Khawpui somret pariat lai an la fel to Burma le China ramria kampai ti Khawpui chu Kachin Independence Army KIA le Mipui Sipai te tangrualin November ni som ni tlai lama an lak fel to thu hriat ani Spring Revolution Mipui Sipai ten an Khawpui lak to hi somret pariat ani to thu an tar lang ani KIA le Mipui Sipai tangrual te chuan Kachin Ram number 1 BL chu sangnai som ni pali June Thla tangin operation nei tanin June Thla chunga Sadong Ram September Thla Chi Pui October Thla Salama Solo Khawpui October Thalai vela Pangwa Khawpui November ni hnia Phimo Khawpui te an lak chun som thei thu hriat ani Burma le China ramria Khawpui kanpai thi chu China in la lo turin vaureng ma se KIA le Mipui Sipai tangrual ten November ni som hnia an la fel ani November ni som panga khan Kachin State Mumau Khawpui Kunglo Khua KBC biak ina Burma Sipai hawin boman thlaka nau pangtelin raltan pakwa thi in mi som thu mel hliam an tuarani ningan nuwa he Khawpui hi KIA ten Burma Sipai hnen atangin an lak sak bokani Burma Sipai hawin thunai na an lak nu atangin KIA chuan Kachin State Khawpui som pali an la theini Shan State ta po chaklama mabain Khawpui le Kwat Khain Khawpui chunga nampheka ramte po an la fel theini Mipui Sipai AA po in voile khata mangtro an tangko Gua Khawpui Burma Sipai kem la te an beih meka PDF ho po in aindro Khawpui beih mekin Chin Brotherhood Bond mintat le falam Khawpui operation an nei mek thu hriat ani Thali chung Burma Sipai thlawhna mangin boman thlak awangin civil mi zanga somli pathum an thi to Burma rampum huapa kumin sangli somni pali thali chungin Burma Sipai thlawhna mangin boman thlak awangin nau pangtelin poisoi lo civil mi zanga somni pathum an thi to thu thunai tu ten hena tangin hriat ani sangli somni pali June Thla tangin September Thla chungin Burma rampum huapa Burma Sipai in thlawhna mangin voi sang khat jan hi le voi som boman thlak towa drone mangin voi za chuang boman thlak ani mun ranga boman thlak na hmuna thunai tu te tarlan dan chuan nau pang Raipur Kumupa le civil mi omkhomna biak in damdo in le zirna school lambi tumin an ka thin thu hriat ani chutianga wangin naupang somli pakwa le meichia somkwa parukterin civil mi zanga somli le pathum thi in
mi zariat le somni pasari in hliaman torthu an tarlang Burma Sipai thona mangin boman thak awang hian chena in zaruk somthum pathum biak in somsari pakwa zirna school somni paruk damdo in som pakhat sumdona lam building zali somthum pali UN office pakhat ralthuam kem pahni le lock up pahni ti thiat an ni thu riat ani Burma Sipai thona mangin an bom thak awangin sian state ta thien tambera voiza somnga le voi ni chuang thona mangin boman thak to ni Burma Sipai in thunai na an lak nu tangin ramrang chuan in sum don ton na khar sangma se danglamna omlo awangin thona mangin civil mi an du ang anga boman thak theinan thona fuel mai cho anin dai hle ni tin Chi Kaing Khua chu Burma Sipai thona mangin boman thaka civil mi pali an thi Hakha State Hakha Khawpui indona asausan lain tin Chi Kaing Khua chu Burma Sipai thona mangin boman thaka poisai lo civil mi pali an thi thu riat ani November ni som pakwa jinglama tin Chi Kaing Khua chu Burma Sipai thona mangin boman thaka an bei thu munram om thunai tu lam chuan an riat tir he khwa hian indona engma om lawa Mipui Sipai in khorna kempo om lawin boman thaka poisai lo civil mi pali an thia hliam tuar po an om nuala chenna inenga mazat po akan ralthu an tarlang tin Chi Kaing Khua civil mi thita pali te chu Ku yingu ma shui in ma daisy min le ma tan e tani in hliam tuar te hi kumsom hi vela upa ma nila thui kumsom thum panga vela upa ku jing ku u kumsom sari vela upa u tin e le kumsom reta upa u ba chiten ni thu riat ani Hakha Khawpui chunga hian Burma Sipai le hawin kara indona asau sang hle a khochunga tanga la tan chuak thailo civil mi engam mazat an la omani chuan Hakha Khawpui Burma Sipai in khorna mun pui saka kha 5 chu bitumin an bai mek rawalin Burma Sipai kemte naw kha ma ya 544 le 346 kemte po lak tumin an bai mek thu riat ani nga Phe Khawpui Burma Sipai hawin bai an tok Sipai pakwa an thi Magway region nga Phe Khawpui rakheng an Khawpui lama indona tranpui turakal Burma Sipai ho chu Mipui Sipai ten lambunin an beya Burma Sipai pakwa thin Sipai som chuang in hliaman torthu PRA Magway thu chwa siam tu chuan atarlang November ni som ni tlai lamdar li vela Magway region nga Phe Khawpui Chi Khua tanga ni chuana lam meter sang khat vela a hlatna rakheng an Khawpui indona pui turakal Burma Sipai te chu Magway Mipui Sipai PRA Magway chuan lo lam bunin an beya mini som panga chhung vel in kana thlen hnuwa Burma Sipai lamatangin how to poimo telin Sipai pakwa thin Sipai som vel in hliaman torthu riat ani Burma Sipai te chu Sipai motor engam bazat nen an rod chuaka Mipui Sipai lam chuan bom kamin lambun an tumma se Burma Sipai ho motora jamara oma wangin an bom kama puak theilawa SAC Sipai motor hnung lama ven himna duty tele motor chia loading ho chu Mipui Sipai rangwalin lambunin an beita ni Hakha State an Khawpui lama Burma Sipai kem tamjok chu in an lak sak to wangin Burma Sipai lam chuan an thei top chuain kem la om te chu Sipai le ralthuam chi rang mangin puina an pek mek thu riat ani CDF-KKG Battalion 1 chuan basic military training closing ceremony nei Chinlen Ramzau Pai Kali Township Marlama Mipui Sipai Chinlen Council Zom 2 Chinlen Defense Force Kali Kabo Gango CDF-KKG Battalion 1 Chuan Basic Military Training Voi Lina Chunain Tuang Takin Closing Ceremony An Nei Thu Mo Purna Nei Tu Lam Chuan November ni Som Nia Tlang Sarna An Nei CDF-KKG Battalion 1 te chu Kali Township Marlama An Oma Chin State le Zau Pai Mun Ranga Operation An Kalthina May Thla khan basic military training closing ceremony voi thumna an lo nei toa tun tuma voi lina po karkalta khan program tluang takin an nei ni ahmuna CDF-KKG how to le tual chung upa support tu an som te kalin ramlen nammi puitan rin om taka intiamna an nei ni training ti thate loman an siam saka meichia le mi painge mazatin an training chuak thei thu an soi atop thleng mi lo thir sak tu in zawai chunga thilung takin kan lo me